prajar ngut kinong India an penpaying no kari Amerika hakini kisingi bansawan nabaro ki lailak prabhun riu hajar ngut kiba kan sa phalik phaipat yaki kham hadin kijingkela kibabun kin sanang mi bat nang yaja hakini kisingi bansawan hadin ba Donald Trump ulade ban shinti ya kashuki kum unung yalam kari Amerika kibabun kibriu kibaim hapo jongani ka slapertai la kalongi ya kibarus pa newat ikibadukru kijudon ka jingkrang jongki bakumno kinyo ya kalat ban im bat ban syong bansa hapo jong kari Amerika namar kitip syai balada kinyo banpsu ialah kejong gakli hapo uput usam jongkari Amerika kajing im cuki kan sakala baklbak watna kajing dukta samru syaka jing im keba arsen pat namar kadai kari kebala ailat ia kino ki jaj briu bakinyo ia kalat ban im lalut hapo jongkari Amerika hiporo kwei klem kino ki kendon ban syate syakum hakat kamuan cunggi bakin im latno naki kamban persniu yaka im lang salang bat ki kam bian persya yaki kendon balabu dakari Amerika hi parok kawai nadu kispa snem kibam manswa tat hadu bandakut sendon katem cung Joe Biden ubadi presiden badang syudab jongkari Amerika kibabun kibriu nak leng kiri kap pertai kilap persang kumno banyo iya kalat bansyong bansa hapo kari Amerika hakabangila sakhi badak kispa milian ngut kibriu nakiri baper kilalet wat ban syurung tu hapo uput usam kari Amerika klem dayat kat komki kendon balabu dakari Amerika nela badong bakila syulet ban petwer syapo kari Amerika klem dadon yaki kot kisla kibabiang ban pensisa baki day hok kinong syong jong kari Amerika kiba la syulet rumtu lengba ki kaput jongkahi kebalas dang ban penkelumar jingwet menta ya kari Amerika namar ka jingdon jong kitei ki petwer daki milian wut hakari Amerika bat kabala yai peteng man kasngi badaki hajar ngut kinrung tu hapo jongka day hakani kasin kebamenta baki nong Amerika kilak kendit benriut red halor ketika jingbun palat kibriu kibashuan buhai snong bian hapo kari jonggi kepala sedang ru wat ban yalam syaka jing sedang kerduk jam kibriu la jonghi kibadai hok ban yo iya kakam namar ka jingbun palat kum kitei kibriu kibala syutrei bet yakat kano kakam kabaki yo haka jing yalap election cung Donald Trump kataman syamsnam ula juban jur bah halor ketika mat jongka jingwan rung kertlep palat kibriu kiban nabari klem dadon yaki kot kisla kibabiang hakaba ula juban jur haman kirensan yalap election cung balada un job yang sasisen hakani kawat kabamta kum presiden kari Amerika nakliang cung ulak ular hakin nong syong cung kari Amerika ba unsa penpaino ya baro kitu kibriu kibashuan sa bian hapo uput usam kari Amerika hi paro kawai namar kilak kelat ting pengkiang penban ya kari hi paro kawai halor katei ke jingkular daimenen kasngihi ba Donald Trump ulap penurlong no iya katei kamat ba ulak kular kum ka juban lak bat ba ula soya ki kot kisla ba ensa phalik no syala ki jong kiri bakiwan yakum kitei kibreu belashuan rung tu hapo kari chungu haba persang banwat nya halor katei ka benta layo jingtip kabasyai ba bakidon hadu kat prajar ngut kinong India kiban sasya penpaying no hakari Amerika hakani kawat kabaning konge omtang kitei ki kat prajar ngut kinong India kiban sasya penpaying no henry la benang bun syusyu anda kari Amerika kala bisar pnya biang saha kawat kabar na pedang kinong India kibasa hapo kari Amerika hadu mta kidon palat lailak prabhun riu hajar ngut kinong India kibasa hapo uput usam kari Amerika kiban sa sya pejnya biang yaki kot kisla jongki lakin sya phalit no syala ka jongkari nekin yo
bansa syua hapo kari Amerika. Layo jingtip syusyu bakumbanyo pesan persen na kitay baro kinong India kilayo ya ka H1B visa napo kari Amerika haus nem arajar arpulai. Hadin bakila depan apply ya ki jingdon kam jongki ban apply ya katay ka H1B visa program. Bat ki babon ki bayo ya ka kide ki kena pulih. Bat ki baterai hakikam bat ki company baper padon hapo jong kari Amerika. Kandiat sepang ketika H1B visa program kadai ka visa kabala ban trekam tang hapo license bat ndalakot katay ka license ki ay hiya kalat ban apply ne ban extend biang sa license kata lalong bakila ban penon kam lengba ketika visa hadu nriusnem kanti katkum kacingdon kam jongki bansa hapo kari Amerika. Handrai ndalakot baro kitikin riusnem ki haban re-apply biang bat kasyong pat hakibor badai pe jong kari Amerika. La kidang don kam neem ban ai biang sasyisin pat hadin balakut no. Habab persyang pada ban wat jingtip napo kari India layo jingtip ban nakaliang kari India kelalong kabalakloi ban yatrelang bat kari Amerika. Ban priang ya baro kitiki kat prahajar ngut syala ke jongkari. Katay ka jing priang jongkari India yalah jongki hajar ngut kinong syong kalong bet bakan omdon nemi kano ka jinge hadin habut bat kaban kta kamtam ya ki kam kayi pateng hakabay day bat kari Amerika bat rude kibabun ki kam baka India bat kari Amerika ki day ban yatre lang. Mensyemstem tang Maria Job nakliang Donald Trump ula bertenteng balada kano kari kan om priang yala ki jongki brio bakari Amerika kan pak lej paino syala kari bakiwan nakliang chungu ulo ba unsale daki kam chungu ya kano kari wat ban penkutno iya ki babun ki jingyate perlok hapdeng jongki.